Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 август 2025 жыл. Күнгө 6-күн ишемби туғандар. Сокулук мал базары Чүй облусу. Мынакей киреберишет эле, ой, кызыл жүрүп атат. Лайктардан тырс базы көрүп турсуңуздар, козулар экен. Канчадан экен байке козулар? Баалары? Bir nokta. Kançadan eken aytmamчы, алдыңызбы? Жок. Канча экен? 13тен кетти дейт, экөө болобу дейт мынакей. 13тен өттү экен, э? Жакшы экен, 13тен. Достор, туугандар мынакей. Сокулук Чүй облусу. Мыналар да жакшы экен. Козулар канча байке? Я. Мейли, сүйрөп кетти. Байлоодо турганбы? Анда эмесе кирдик, көрөбүз достор. Байке, баазын айтып койбойсузбу? Эки тиштерби же козуларбы? Козуларбы? Канчадан болот баалар? 15,5-дан. 15,5, 15тен берет дейт. Булар быйыл козулар экен, э? Жакшы экен бирок. Мына. Номер калтырабызбы? Же сатасыз базардан эле? Мени калса калтырып коём. Айтыңыз, кана? 999 0999, 108 508. 108 508. Могу канча могу? Бөлөккү бул өзүнчө, я. 3,5 айлык болду. 3,5 айлык экен мына. Достор, 15.000ден берем деди. Содаңызды берсин, 5 баш экен, э? Дагы барбы? Бар экен үйүндө. Салсаңыздар болот. Байке, семиз канча болду семиз? Семиздин баасы 19 семиз мынакей. Өтө сону. 19.000 болуптур. Семиз. Союш. Мынакей, тургандар. Кочкорлор бар экен го. Эчки канча болду дейним? 10.000 болуптур. 10.000 болуптур. Канчадан кочкор? Ассаламу алейкум. 100.000 дейт. Жаштары кандай жаштары? Эки тишпи? Гигант экен го я, чоң. Кайсы линиядан? 80, бул широкий. Широкийдики бул 80. Мынакей. Айландырып көрсөтөйүн. Куйрук разрез до конца экен, э? Экөөнүкү тең, мына. Бой кулактары канча чыгат? 20-21. 20-21 экен. Номер калтырабызбы? Жок. Жок, э? Сода болдубу? Жок, болдук. Бол элек. Содаңызды берсин. Дон Кабар деген канал. Ассаламу алейкум. Канча экен козулар? 15. 15 экөө теңби? Же могу? Канча козу? Бас. 15. Жок, бул 15, булчу? 22. 22. Чоңурагы 22 экен. Жакшы, туугандар. Анда эмесе, экөөнүн эки жагынан тартып көрсөк, бул жагына кирели мына жол. Бул жагынан көрсөтөлү. Сода болуп атат. Кой канча болуп атат кой? Сода. 20.000 берип атасың. Жакшы экен. 20.000. Канча тиш? 8 тиш. 20.000 берип койду. Сиз канча сурап атасыз? 22. Жакшы, келишип калыпты мынакей. Мына семиздерди тарт, союшка тарт дегендерге ассаламу алейкум. Кандайсыз? О, чылк семиз кой байке. Эттүүлөр, э? Мен эт кылып байладыңыз. Жем чөп бердиңиз. Канчадан сурап атасыз эми ушуларды? 18ден өйдө. 18.000ден өйдө. Эки тиштер. Эки тиштер жалаң. Токту, ирик, э? Көбүнчөсү токту экен. 18.000ден канчага чейин? Чоң кой канча мисалы? 20га чейин. 20га чейин, э? Ар дайым ушундай союштар болобу сизде? Болот буйрса. Номер калтырып койсоңуз болот. Болот. Айтыңыз. 0500 0500 30 30 33. Мыналар бөлөк семиз экен, достор. Мына. Кайсыл адресте болосуз? Район. Караалтада болот. Караалтада болот экен, э? Бар экен. Ассаламу алейкум. Байке, кандайсыз? Кана сиздики? Булар тарттык. Байкемдики тарттык. Булар дагы сиздики, э? Жакшы. Мына. Кайсы? Актан токту. О, токтудан бияка чейин. 14төн 33.000ге чейин, мына. 33.000ге чейин, 14.000ден башталат экен, мына. Могу жактан баштап мындай кетет. Токтулар, койлор, кочкор. Номер жанакы, э, байкен? Же өзүңүздүкү айтасызбы? 500 0500, 530 30 33, э? Карабалтада, мына. Жакшы. Кеттик анда эмесе. Туугандар, могу козулар бар экен, арык байлоого алып кирген. Кичине. Канчадан экен ушул, байке? Канчадан экен? Буларбы? 11ден кетип атат. 11ден сатылып атабы? Эркектерби? Эркектер экен, мына байлоого. Я. 7 баш. 7 баш. 70.000геби? Жакшы.
Байлауға киргизеткенден buyursa algan adam. Çoğuraklar var eken. Çoğuraklarını da görürüz. Kança eken taksir çoğurakları? 15 lira. Alik. Kanday жақсы mı? Erkekleri mi bular? Bir urgaçı, 3 erkek. 3 erkek, 1 urgaç 15'ten. Sırap atası? Soda boldu bayga? 13 yarından beri. 13 yarımdan berişti, bermedi. 14'ten bolsa beret kesta buyursa. Sodanızdı versin he? Yaxşı, mana uqdingizlar. Kozlardın sezonu hazır uşul vaqtda. Qanchadan kozlar? 14'tür mana. 14 mingde. Erkekleri mi? Qancha aylık hem bular bayka? Bilmem. Hadi bilbeyiz. Yaxşı. Mana ki. Çarbalardı tart degen bir toğanlarga mana ki çarbalar semizek. Qanchadan assalomu alaykum. Qaralar tizib qo'ysiz ko? Ya. 27'den. Bular qo'ylar bu. 27'den ekan mana. Çoğunları da var. Semiz ekan he? 25'ten başta 35'gacha. O'sha qizilgacha. Qizilgacha 25'te 35'ga cheyin bor ekan he. Do'stlar, mana. 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan do'stlar, mana. Soquluqda. Ana. Nomer qoltirib qo'yasizmi? Nomer? Alam degan bir to'g'anlarga. 502. 0502 he. 688. 688 591. 591 mana shunday semiz-semizlardan alam desangizlar, chalsangizlar bo'ladi. 25 ming. Bir qora o. Qo'y qilganga dela bo'ladi-da. Qo'y qila, buna qo'chqor buna. 25 dan 35 mingga cheyin. Qaysi qo'chqor? Bir aydan. Ha, mo'g'u. Ushul jurdi o'la. Buna quvutda jurgan ekan, he? O charchagan ekanda chirkin. Ancha qachibdi da shunchadan. Qancha ming bu? Shu qo'chqordan. 60 ming. Shu qo'chqordan qachibdir mo qo'ylar. Tug'anlar mana ko'rdingizlarmi? Razres moshni chalaveringizlar baykega. Qo'y qilganga. Bardig'i bo'spanda. Bardig'i bo'z ekan. Tetiklarda bor. Do'stlar mana mo sarilarda bor. Ketdi ham oldini qarab. Qaysi kanal ya? To'nqabar degan kanal. To'nqabar degan. Qancha ekan qozlarimiz? 11'den baka. 11'den? 11'den. Kichiklar 10'dan. Biraz çoğunluktan 11'den he? Sileşiyoruz. Sileşu yolları var. Aytkan bağda hiç kim satkan emes. Kançadan ekan assalomu alaykum ekovi? Bas. 20-25. 20-25. Afgan mı? Afgan ekan mana. Bunisi 20, bunisi 25. Soda bo'ldi? Can gelin. Sodan bersin he? Can geldir tuğanlar. Mana ki. Anda emesi arxivetni ko'rsataylikchi. Al жақта qanday bo'lib atadi? Бұл жерде soda bo'lib atadi. Echkini qancha qaldingiz? Uloq echkini. Hop. 9. 9 qaldingizmi? Ya satasizmi? Satibdir yürüyor. Ha, alibdir, satibdir jeyver etgan baykem. Yaxshi. Satibdir jeyveram deydi. 9 ga alibdir. Bu жақта emne bo'lib atadi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanday bo'lam? Yaxshi. Qaysi soda bo'lib atadi? Bir o'kuk vaqt bo'ladi. Onu sürü açat. Qanchaga? Yok onu 14'ten de otam. Bunlar 13'ten. 13'ten? 13'ten sürü açat. 13'ten bermey жатасыз. Araşan olsun. Bunlar Ha bu laykem sizde ardayım şu жерде. Bunlar ben bileyim. Ha. aram ben. Sodan ardı versin Nuraki. Aksakallar keltirip atar. Donqa var degen. Qanchadan o kozlar jün alıngan? Sonunga 14'ten. 14'ten? Mana 14'ten deydi. Bayke. Satılat 14'ten emi. Biz qoralarga girip kozlardı görsetip qanday bayke? Bereli. İşleri yaxşımı? Yaxşı. Qaysi qo'chqorlar? Bo'ldi. 2 qo'y. Ha, 2 qo'y. Bular qo'chqorlar, he? Mana baykem usul yerda ardayım. Qo'ylarimiz yetdi ekan. Qancha tishlar bular? 5 milyon. 6 şey mi sayıyor? 6 tish yemi sayaptır. 35 mingdan so'rab atadi. Mana. Mana ki. Qo'chqorlarni ko'rsataylik. Qo'chqorlar. 32'den. Qanchadan? 32'den. 32'den mana qo'chqorlar. O do'stlar. Büyük qo'chqorlar ekan to'g'anlar mana. Oo, oşol. Mana ko'ringizlar. 2, 4, 6, 7 baş. 7 baş. Tartayınmı? Qanday anan? Yaxshilar. Nimne algani kelding? Mal qarab turasiz. Qarab turasizmi? Voy, yigitning guli. Молодец. Anan bozor qanday ekan? Baholar. Mallar qimmatli. Qimmatli. Alganga qimmat, satganga arzon-da. Da shunday bo'ladi. Ha, yaxshi. Bayken. Ma'qul. Iyilik. Bayken nomer qoltiringiz anda. Alam deganlarga nomer. 0773 11 85 32 mana. Qo'yda bor ekan 2 baş. Qo'chqorlar da bor ekan do'stlar. Getdik anda, getdik. Qana ejike o'tib ketay.
Mana. Pazarlарды көріп, алыс жақта бір туғандар мекендештер. Лайктардан базып көріп тұрыңыздар. Соққылық бүгін ишембі күні болады. Ертең де болады туғандар. Ертең бұл жерден базыш қиын. Өте көп болады. Ертең біз қайсыл жақтар тайлы. Жазсаңыздар ошоға қарап ішті қылабыз. Мына қошқырлар алынған оқшайды. Ейлер көрінбейді бірақ. О, қозылар қаншадан? Қозылар бір туған. Бағалары. 13'тен 13'тен бірақ мында бодри қозылар екен, мында чоң-чоң. 9'tan береміз. Жоқ, жақшына айтың. 9'тан болса санайын. Санамыз. Қанша баш бар? 65 баш. 65. Бүт еркек пе? Берді 30'u, Hı. 35 тек тағы. 30, 35, 75 пе? Ha, Бер 30 тек А. тағы 35 жар. мынаки 65 бар екен, ә? Қана мен подписчиктерім алады да 9'дан. Номерді қалтырыңыз. Айтасыз бе? 706, 0706 34 51. 34 51. Басы ошондайдан ба? Айтылған сөз, атылған оқ дейді. Майдалақтары бар, ә? Мақұл анда. Мына. Чоңдоры қымбатырақ, майдалақтары 9'дан çalsаңыздар болады номерлерге. Болды. Мынаки. Бұлар алынды бі? Бұлар кімдікі? Білбейсіз, алынды оқшайды, ә? Краска басып қойып. Өзбекстанға кетті оқшайды. Мақұл. Мына ушундай достар, біз номерлерін алып берген әрекет қылабыз. Сіздер çalып алам деген бір туғандар көріңіздер. Жақса çalыңыздар. Достар, мына жақтарда көрелікші қораларды. О, не бар? Мынаки, қойлар бар екен ғой баяқта, бір туғандық. Бағасы 35 мыңден. Жаштары қандай? Екі түштер бе? Екі түштер екен мына. Içinde чоң-чоңдары бар екен, көріңіздер. 35 мың сомдан. Қошқар қойылған ба, қойылмаған ба? Қойылмаған. Номер қалтырып қойғыла. Айтау? Айтпай ба, бол. Бол, айтпайды екен номер. Қана, кет. Мына бұл жақта чарбалар бар екен. Чарбатар дешетті туғандарчы. Бізге момдай арашандардың керек еместі. Бұлардың бағалары қаншадан? О, çarba çong oyları. 13'ten. 13 мыңден, мынакей, чоң-чоң қойлар. Кішінеке қозыларчы? Valla 8 8,5 мыңден екен, мынакей. Жүндерін алып қойып тұр. Қаяқтың қозылар ошонда бұлар? Жұмғал, Нарын облысынан. Ардайым ушундайларды алып келіп бере бересе, заказ беріп қойса. Мына жана қозылар тартқанбыз қо. 13'тен чоңдоры, 9'дан кішінелер. Ошол номерге қайрылсаңыздар, мынакей. Же бізге айтасыз номеріңізді қайрадан. Cana номер ne? Жанақы номері. Бірақ біз бір айланып келдік та. Мейлі туғандар, көріңіздер. Мына қозыларды танып атсаңыздар, жана номерге çalсаңыздар, чарбалар бар екен ғой. О, ечкілер кімдікі екен? Қаншадан байке? Сенікі емес пе? Жоқ, білмейді. Қозылар көп екен ғой. Загон ішінде. Қозы сезон. Қозы қаншадан байке? Ассаламу алейкум. 11,5 мыңден екен, мына қозылар. Ургач еркек? Аралаш. Номер қалтырауыз се жоқ? Жоқ, мынакей. Кішіне қозылар екен бұлар әмі. Бұларды байлаш, білмеймін қандай олар. Чоңырақтардан алып байлаңыздар, туғандар байлайын десеңіздер. 5 ай. Кейбірлер жазады 5-6 айда бұқаны байлайбыз бізде. Бұлар чоң ойады да басында. Жемді берсеңіздер бұлар өзі алады бірінші. Өсөйт, анан құйрығын толтырат, білгендер ғой, білет деңіздер. Жақсы екен олар, бүріңді, бірақ алынған бұл краска беріп қойып тұр. Есі жоқ, мұна. Сатарман адам жоқ та. Достар. Қана бұл жерде қойлар бар екен. Байке, ассаламу алейкум. Қойлар кімдікі? Есі жоқ, ешкілер сіздікі бе? Че бұлар алынды бұл? Бағаларын айтып қой аластар бі? Bağlar arganda ekan. Қаншадан қаншаға чейін екен? 3'ten О. 10'ga çeydi. Қанша? 3'ten 10'ga çeydi. 3 мыңден 10 мыңге чейін екен, рахмат. Мына баяқта бір туғанымыз қозыларды аралап жүреді. Тұрғызып. Туған, ассаламу алейкум. Қандайсыңар? Қаншадан бұл қозылар? 15'ten mi ekan? Еркек ұрғачы? Erkek var. Бардық еркек, 15'тен. Чоң екен, Мынаки. Бардығы еркектер, uzun. Алам деген бір туғандарға номер қалтырып қоябыз ба? Я. Айтыңыз номеріңізді, қана? 706 0706 67 67 25 екен, мынаки. 15'тен сұра түш бересің, Доставкалар болып қалауы? Жоқ, доставка жоқ. Қой қанша?
Qo'chqor ekan, qo'chqor. Yetti alıp. Qanchaga? 22 jarım ekan. Ha, ma'qul. 22,5 mingdan ketibdir. Mana do'stlar. Bularchi bular kimniki? Esi yo'q ekan-da, yo. Taqsir, assalomu alaykum. Qanchadan? Qozlaringiz, qo'ylaringiz. Qopları 16, 17, çoğları 20'dan. 20, 16, 17. Qaysi satıldı hozir? Bütele satıldı. Ha, ketdi bu. Qanchadan ketdi? 18'den, 16'dan, 15'ten. Ha, bo'ldi, buyursin. 18, 16, 15dan satıldı mana. Savdo bereke oldu, qo'llar chavildi. Aqchalar sanaladi ekan hozir. Do'stlar. Mana aka soqiliqning ko'rinishi turganlar. Mana. Mekenbeshtir. Qo'y bozori. Hozir biz muzovlarga da kiramiz. Biz menen bol ko'rib turingizlar. Etap menen chiqarib bergan harakat qilamiz. Kanalga qattalib ko'ringizlar turganlar. Ko'pchilik turganlar qattalbay ko'radi. Qattalbay ko'rsangizlar, bugun tatgan mal bozor videosun erten ko'rib qolishingiz mumkin. Onday qozlar satılib ketadi ana. Echki uloqlar qancha ekan, bayka? Semisqo? Ya. 13dan. Semiz ekan. Savdo bo'ldi-ku? Qanchadan berib edingiz? 11,5 mingdan? 11,5 mingdan beribdir baykam. Beribdi. So'yish ekan biroq, semiz. 13dan so'ralyapti do'stlar. Mana qozlar. Qozlar qancha ekan bayka? 20'dan bo'lsin. Bo'lishi. Cho'ng ekan biroq, yaxshi. Mana eki 20dan bo'lishi deydi. Ko'rdingizlarmi? To'g'anda. Pul qo'y 40 deydi. 40 mi? Tishi qanday? Assalomu alaykum. Tishi 6 tish bulchi. 4 tish. 40 dan 2 o'tang, ha? 2 o'tang 40 dan ekan mana. Mana. Semiz ekan mo'g'o ya. Yetdi. Telefon nomer aytavsizmi? Ya. Onlayn sotganda telefon. Yo'q deydi. Qo'chqorni ko'raylik. Qo'chqor qancha? Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Yaxshi. Sen sog'ingiz. İşleriniz. Qancha tish, qancha jash aytingizchi. Razerasi moshni ekan. 1,5 jash, 2 tish, he. 2 tish, qana? 120 ming. Bunda yotib olmaysiz bu arjag'ini. Ha, mana. Oh, karbonosni ko'rdingizlarmi? Mana. Bu qaysi liniyadan? Shirokin liniyasidan 120 ming so'm, he? Mana 2 tish jang. 2 tish jang sayt. Kuchin deganda. Yemi qo'shqor qo'shlar. Qo'ylar. Qo'shdim. Ha, qo'shdingiz bu o'zi. Suyraydi-ku, suyraydi. Qancha baş qo'shdingiz? Qancha boshqa? 15 boshqa qo'shdim. 15 boshqa qo'shibdim-da. Tegiz birde 120 ming so'm. Biroq jo'n ekan. Nomerni qaltiringiz. Alam deganlarga 0999 0999 05 05 42 00. 00. Kastaklarni qarangizlar, bo'lib jo'n ekan. Qayoqda bo'ladi adres? Voyennoy Antonovka, Bishkek, he? Bo'ldi bayka, mana. Jetilayveringiz. Torpoqda o'ylar bor ekan, do'stlar. Mana qarangiz. 1,5 mi? Cho'ng ekandan-da. 1,5 chiqadi ekan bo'yi, mana. O'lchash. Bir tug'anda. O'lchadi-ku. Ba, qancha berdi? Bozor 80 ming. 80 ming be. Qanchaga beresiz bunda bizning qattaluvchilarga? Aytingchi bir podpisчиктерге. 100'dan berasiz. 100'dan tushirib beradi. Dastavkalar bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Baykama qayrilsangizlar bo'ladi. Alam degandir. Tug'anlar bu yoqda o'ta miqdor afganlar bor ekan. Tartib qo'ychi deydi, qana tartamiz. Qaysilardi? Bular qo'chqor qozlar ekan, urg'achlar ekan. Mana qo'y qilganga, qanchadan so'rayotasiz? 18 so'rayapti. 18'den mi? Her birini? Bular qancha oylik bayka? 5,5 aylık. 5,5 oylik. Liniyasi bor ekan-da. Liniyasi var. Landras'ın. Landras'ın liniyasidan ekan mana do'stlar. 5,5 oylik. Telefon qaltiringiz. Mana ko'krak qo'y. 077 08 08 68 68 18. 18, Rahmat bayka. Mana. O, tartib qo'yamiz. Mana ki qo'chqorlar. Qo'chqor sezon boshlanganda bayka. Ke bitib boratavi. Shotkaga jundor ya. Yash qanday? Shuni. 3 yaş. Ya. 6 tish. 6 tish. Mana ortidan ko'rsataylik. Razresleri bor ekan mana. Basichi 90 so'rayapti. 90 ming so'rayotadi bayka mana. Qarangizlar. Arqa qancha tish? 4 tish. Bu 4 tish mana razres. 4 tish. Qaysi liniyadan bular emi? Bu 80'diki bu Ataman. Bu Atamandıq ekan mana garbanos. Bu 80'dik ekan. Bunun basichi 90'dan so'rayapti. 90'dan 2 tenge, 90 mingdan so'rayotadi mana.
Ушундайларды алам деген бир туугандарга номерди айтыңыз. 0507 057 37 37 38 88 39. 38 88 39 Мына ушул номерге байлансаңыздар, мына кочкор издеген бир туугандар болсо, базардан кийин кайсы райондо болосуз? Тордой жакта. Тордой жакта, Бишкек, Тордой жакта болот. Ол чалсаңыздар болот, достор. Биз номерлерин калтырып беребиз, алып. Жакса чаласыздар, жакпаса чалбаңыздар. Өткөндө бирөөлөр жазат, номер сурай бересиң деп. Мына кочкор, номер сурайбыз да. Ассаламу алейкум, байке. Кандайсыз? Кимдики булар? Ээси барбы? Кантет куйрук асылып калды. Туган сиздикиби бул? Жок. Кимдики? Кандайсыз? Унчукпай турасыз да, меники дебейсизби? 100 миңден, Булардын жаштар бул 300пү? Бул кайсы линия? Иә. Ландрастығы жашычы, мына. Жаңы 400 саябаттыр, 300 миң сом. Кочкор барбы? 200-ге? Бербей жатат экен эми. Базарда, бирок мен көрбөдүм. Кастяктарын көрүңүздөр, жоон экен. Моулар бул кайсы линияда? 80'lik. 80'lik тишичи? 6 тиш. Номер калтырабызбы, байке? Онлайн. Жок, макул. Эмне дейсиз? Аяк тартай. Моуларды? Буларды? Жок. Койду сатабызбы базарда? Адам. Yok bu adam tarttı da. Адамдыбы? Жок. $100 берсеңиз да тартпайбыз. Канчадан койлор? Башкабы? Başka var değil. Дон кабар деген канал. Болду анда, достор. Канчадан? 16'dan sürüyor. 16'dan? 16 erkekтерби? Erkekler jakşı kozular. Жакшы козулар. Мына дадил дейт. Канчадан? Өсімі жақсы мынакей. Аме ала өстеше келишим түрдө берем мынакей. Түшүрүп бересизби? Ишитирле берем. Рахмат, Алла разы Жактыра болсун. тарт коюш жактыра. Мына жакын байке. Болду. Сиз не дедиңиз ошода? Кулактар карасың 21 кулак мынакей. 21. Баасын да жакыныраак айтыңыз. 16'dan 16'dan kança baş var? 15'ten beri 3 baş var. 3 ele var. 6 var. Alar özünçe. 15'ten berбей жатасызбы? 3 öyle 15'ten beri jatam. Болду, азыр. Номер калтырыңыз эми? 0553 0553 16 09 77. Alam degенler bolsa mına. Çalsаңыздар берем болот. Болду, мына. Байке кандайсыз? Эмне алдыңыз, эмне саттыңыз? Базар көрүп жүрөсүз. Машалла, жакшы. Кандай анан базарлар? Жакшыбы? Болду, мынакей. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Базарлар өтө сонун. Сокулукта. Келе бересиздер, алам дегендер. Туугандар, мына ушул кочкорлор менен видеону жыйынтыктайбыз. Ушундай кочкорлорду алам деген бир туугандар. Охо, эмне дейт байке? Кана бисмилла, баштайлы. Кандайсыз байке? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Булардын жаштарын айтыңыз. Канча баш? 2 тиштер? 2 тиш, 4 тиш. Канча баш бар? 2, 4 тиш бар. 6 тиши да бар ичинен. $3000'dan süleşeri. Uyda ham var. Үйдө да бар. Булар линиялары кандай? $3000'дан дейт. Могу бир бөлөк экен өзүнчө. Karabili var. Карабил бар, линия. Франкел бар. Мына жалбырак кулак. Граф бар экен мына. Туугандар, көрүңүздөр. Ушундайларды эми алам дегендер да бар да эми туугандар, көрүңүздөрчү мына. Номерин калтырып коелучу. Номериңизди калтырып коюңуз эми. 570 73 11. Так, шашпай айтыңыз. 0570 73. Кандай? 70 73 11. Болду. 70 73 11 экен. Чалсаңыздар болот мына. Көрдүңүздөрбү? Ону. Не дейт могу? Туугандар. Казакстандан бери чалсын дейт мына байкем. Казакстандык жигиттерге досторуңузга салам айтып койбойсузбу? Бардыгына. Мына. Чимкентке салам. Salonga gelip mına. Кочкор алгыла дейт байке мына. Бир карасаң Чимкентке, бир карасаң Сокулукта, Машалла. Мына ушундай туугандар, колдон келишинче көргөздүк. Жакса лайк, жакпаса дизлайк боло берет. Биз тарынбайбыз.